Gavumenti ya Uganda yahereze kuyunguza biliyoni 2 zo kwombeka akataraka konka abebembezi bariyo nibaryana nk'ensenene aho akataraka karayombekwe. Enshonga ezitabwira abebembezi nikwe kweta orukiiko rw'okuhakanisa okufurura akataraka. Konka eby'abebembezi abamutwateerire akaruru ebyo mube mukukwasiza hansi akuba harimu bayuda bariyo nibanyekiika omu maisho g'okutaga mwena hati bambatiize ngwati nyowe yena binkumanya oku ahiguru mulimo akubaha babiri efumu y'abanyankore negira ngo omuntu nayita shonga agira ati ahungura nyoko yahiza kumwita kandi ati yabasho mbwenu nyowe nindeeba kanso kwere yabe yazire ngo akatare n'aka Bushenyi. Why are they sitting again? Abarkwenda ngo akataraka kafurure nibegamira haco kugira ngo abantu bo muri Bushenyi nibace ngo nahabwe eco katwarwa muri ishaka hari abantu bingi. Twari resolution twa proking council akatare karga yonyera kweza assurance ijya kapinga hari abantu ba Bushenyi bakatunga umwanya bayombeka akatare. Gavumenti nenda kwija kukongera ngo yongereho bongeraho gavumenti ji nerukuzaho nerukurataho tine power yo kugira ngo mukira bamufurire bamutware ahiba kwenda. Entebe kansezo bwa hati zuriyo mu kusika emiguha kandi abanyabushenyi nibarahira ngo akataraka tukarkwija kufurwa kandi abishaka bono bagira ngo akataraka nikatekwa kufurwa. Tuno tubanza ngo abantu ba municipality twabategereze rize akatare kayunda kagenda abo bakuza kusharamu aha bazireki kandi basharamu nigendera kipaporo majorite nezereta yongiringira nabo imyaka mingi n'abayayi n'abashuma n'abinazi tubakwenda abantu ba Bushenyi ejo bakutwendaho cyonka n'umushoro. Tuganireho na Minister Rafael Mageza Hasumu kandi ibintu byatugambire aha Enshonga z'akatare. Should they make a decision shift this market to Ishaka, I, as investing in Bushenyi, will mobilize and take over the council offices. Let it come out clear. Hariho akakiiko kakozirwe kesirwe magezi mingi tubaremese komiti akarukuza kukora obucweka ihembe kurebeka ngo akataraka tukafurwa kuzishaka. Gasha kwa Sheikh Abdulatif.